Hello, sasa kuna hili tatizo ambalo linapata watu wengi sana, hili tatizo la kuumwa kisigino. Sababu hasa ya kuumwa kisigino hajajulikana, lakini watu wengi ambao wanapata maumivu ya kisigino ni wale ambao wanakuwa wana uzito mkubwa, lakini pia wale ambao wanafanya michezo mbalimbali kama kukimbia muda mrefu, lakini pia kucheza mpira, wanapata tatizo la kisigino. Na unakuta miguu, kisigino chako kinakuwa kinachoma choma, ukisimama kwa muda mrefu au ukikaa kwa muda mrefu kisigino kinakuwa kinachoma choma. Na wengi wanapata changamoto hii unakuta ni wale ambao unakuta wanafanya kazi viwandani, lakini pia wale walimu ambao wanakuwa wanafanya kazi ya kusimama kwenye sehemu ngumu kwa muda mrefu wanapitia changamoto hiyo ya kupata tatizo la kisigino. Kwa kuna sababu kama hizo ambazo zinasababisha maumivu ya kisigino, unaweza kuzingatia.